Rollou an nevezan gant chaous kokos a kakaouetez. Aozennou evit daouzeg roll. Diougar o tezen, 200 gram irvin gwen, delioù lettuce, 200 gram tofu, un dornad had diwannet, boket ben frisk, 200 follen riz. Aozennou evit ar chaous. Diou loayet vraz a yod kakaouetez, heb sucre, pider loayet vihan a chuk citrons glas, diou loayet vraz a chaous soja, eiz loayet vraz a les kokos, daou evin kinien, daou disa ginjeb frisk, kakaouetez pilet. Aoza, netad a serri a legumach. Trocha a charotez, an irvin hag an tofu e bazigou moan. Lakadeou len ur bellon a frita a charotez hag an irvin ken a vin blotaet, heb bezar e boaz. Frita an tofu ive ken a vo melenet. Souba ur follen riz en ur pladat dour e pa de nebeud ailennou a laka nei war un torch glip. E loden dran war volen, evit stuma un irgarezen, laka d'un tamm saladen a varni un dornad bazigou tofu, irvin, karotez, ter delien vent, un aden diwannet bennak. Plega tu deou a tu kleiz ar volen war ar gwarnisadur. Goude, plega loden dran a rulianei war zu krer ar volen. Ober kemendal gant an nenneg rollal. Farda ar chaous o frika peptran e med ar hakaouetez. Pilat groz a hakaouetez a lakad ne war ar chaous evit kinkla. Servi chout frisk.